Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhir tu silian sang puya ramchunga COVID-19 chithar Omicron chu boipui takani mek awangin ngai thatu te film khur tur le hridanna lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le sompretin karti amin midang te po hridan lak thenan pui thi nang che mai tumna vo midang nei lo kude mai ti fai te longa pe mo chunjam zelang cheu COVID-19 chungchanga hria du ne le ka hruina momo tan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parup le pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te bek po thereng ani e tuna chun chanchin thalong e thak thun zamang u tu gena COVID-19 dit mun hria tharbera mi sang khat zaria somni pani nan kai ti mu chu ani Governor Dr. Hari Babu Kammapati Chon Raj Bhavana Agriculture Horticulture PWD Department Hotute Akom Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS noya thingtang hun sang khajathum somnga pakhata village hut siamani thu Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan soi Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda chuan ramchunga thingtang khuwa singthum sang rugle zali somni poruk chutlang mi tribal te omtamna mun kuma chunga ti mason tura sarkar na chinchia to ati tukina COVID-19 tin mun hre tharbera mi sang khajaria somni panin an kai ti mu chuani a red te sa tanga mu chua sang khaja thum samruk panga an oma ZMC RT-PCR te sa mu chua zani somni pakhat lungai RT-PCR za pariat truna derivate test positive somret pakhat le FIA test positive somli pasari anni sample test zong zat sang sari za somret zinga za somni panga point pathum pariat an positive ani tunden hmana shikai to zong za thi noi khat sing ko sanga za somret pakko ani a noi khat sing riat sang kha jakwa samthum pakhat enkol da mani to enkol lai mek sing khat sang ni zarok somni pathum omin mi zarok samthum pangan thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu cho to za thi za som seri pariat ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to za thi somnga pariat anga chut ani Governor Dr. Hari Babu Kammapati chuan Raj Bhavana Agriculture Horticulture le PWD Department how to tenimin khana koma Horticulture le PWD te hian Bamboling Road project kalpui dan turan soifi a Agriculture Department official te hian Mizoram chunga mason na le scheme sang kalpui danan soi ani tun mai sarkar le pin union budget sang somni pathum a phara North East na duan PM Divine noya Mizoram malak na tur poimo tak Bamboling Road chungchang larsap nen hanan shilfi a Bamboling Road atan hian cheng viable sezada ani a mau china mun kongpuin atlo polo te chu lir thei tan thena tura kong sialani anga mau china mun atanga azorna mun le aleitu ta hnen phur thena ni thena turin le a phur manata na senso alo tom jok theinan heng kong te hi sialani ang antia larsap chuan lo nei tu te tan atang kai thei dan turte man joka mau le mau atanga thil siam chu shal ani thena tu rotna te soipuin he project hi ahun taka thokzo ngei tura adu thu official te ashilani larsa pm dragon fruit plantation chungchang horticulture department ho tu te asoipui boka organic farming chungchanga an mlak na zot fi in heng organic khai tharte hi mumol taka certificate pek ani empty azo na chu changin certifying agency pahni le farmer te kai shuaya training pe thei tura agency dang pahni an roi mek thuan shilani 10,000 FPO scheme Mizoram noya sarkar le pui chuan Mizoram tan FPO som pahni din turin arwam mana tuna hian FPO pasari din felani to thu tarlan ani pok Rural Development Minister Pulal Rot Kim chuan Municipal Council amangin lunglei chu na sazoka choikan ani dona mipuin rorel na hnai zoka an po theina turin zirna konga district indel bolna malak na thazok aum theinan chak takin sarkarin hmala mekati he thui MNF sub headquarters office namrun lungleya hun manna soin Pulal Rot Kim chuan MNF party chu hun harsa pathian in kai hroi zela harsat na ato pianga khai chuak tu ani thino wangin in than puilo amle tura po khai chua anom le nge rin thua soya border trade le lunglei bypass road baka machop tam tak lom te chu ti hlo tling turin pathianin hun na pek le nge be sei thua soi minister chuan kun thok tu ten lerem an ra theina na flagship SEDP an nei chu chung ko sing ruk ne na cheng singa zelin sem phot ani tur thu soin atulanga chunsom zelani angati a party dangte anin lungrol thailo line MNF party in lungrol tatna chu chunglamin mal asom thin ti soin chung ko in lungrol lotan din chuangai na om lovani ati namrun lungle hun man hi MNF
General Headquarters Vice President Puvanal Zomale mi poimo dangten anman pui ani Siha District Borsap Tharpulal Sangle nale Siha District MJ member de chu DC Conference Hall Siha anin koma he hunan Borsap Pulal Sangle na chuan Siha District ka chungin masona kai no in thomba ka mi pui rong bol na chu thei to pa achua tur thu asoya District Administration malak na tur kong sanga MJ member de chu tho hu pu ya soma tho na train District masona konga ra do asu nge be sei thu soin atul huna thuron in pek relo turina cha hlom bok ani Pulal Sangle na chuan mi pui zirtin le khotlang nun kai shona konga chanchin bumi te mo phurna asan thu soin mi pui tem thu dik le thu bel chen dol an hria theinan thoksun som zel turin member kal khom te cha a thona thane na ke pe na man lak chuan district tan ra tha chu nge be sei thu soibok ani Siha District MJM President Puem Bathai chuan mi pui ten an har san le mamo te mizo tong nge ya an thlen thena tur borsap thar an nei chu an khamon pui thu soya District mi pui te point an tangkai pui nge be sei thu soin borsap thara chuan MJL mi pui tem be sen sang tak an nei thu soya MJ te chon tho pui anin pe renga thei top an chua tur thu soibok ani he hunai borsap le MJ member te chuan Siha District ta na malak na tur sang le ngai pui mo ani masak tur an soi ho ani Directorate of Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship LSD both say Nimin Khan Sensitization Program for Skill Upgradation in Mizoram under Sankalp chu Collective DC Conference Hall ani he program Collective DC Dr. Isal Thanglen chon kai shoin LSD thoktu te Collective District Sarkar Department ho tu tele NGO ten ezona tlak thiam thil ti punna konga phalak dan tur chung changa income na hunan manghal bok ani LSD Director Puke Lalminglen chuan ramchang kan na le hausak na chu achunga cheng mi puite thiam thil nei dan le an thiam na an man dana thui tak ein nga thu soya pathianin ram le lunga hausak na da tele mishing hne na theina pek te hai chuaka ti pun hi mishing te mo phurna ni thu soibok lesi director chuan Mizoram Sarkarin Skill Development Scheme sang mi puite ta na chhop chho te chu ngai poimo a na sa choka he tiang lama ke pen turin kal khom te soma thiam na ngel het le man tak nei turin Sarkar Shat Puina Noya Skill Development Training Center sanga mani tuizong le thiamna ti puna chang hria ta poimo zi a soibok ani Collective DC Dr. Isal Thanglen chuan chortlak ni turin man tlak thiamna ne a poimo thu soya midang be chan ngai lova mani thiamna nge ya intung nung thei turin mizo thalai ten tran anlak a tu thu a soi ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Changkop chuan India ramin zalen na amu kum sum sari pangana lom nakal pui mek polin quiz competition August sang hi som hi pahi theng kartin quiz in elna abwa saina e quiz in elna hi kartin in rin zan chanchen thar puan huna piang in zona puan ani anga atuk pathian ni zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thil pek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo in bo saila chanchin thar lo ngai tu chinam che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS noya thingtlang hun za sangkha thum somnga pakhata village hat siamani thu Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chon soi putomar chon he scheme noya vekhian village hat sangkha jeruk som thum pani chutuna hiam siamle mekani atia Parliament azeka zona channa he thui ta langin ramchunga March ni som thum pakhat sangni somni thleng khan thlai thar zona konga malatur Agriculture Produce Marketing Committee chu sangruk zere somni panga dinani to atia State som pore le Union Territory Pathuma Mandis sang khatchu inam platform nan thunjomani atibok inam platform hin lo nei tu viable che khat noi samsari pani le sumdong noi ni sing khan le sangruk anin jeglut to atia thla thar shalna man hi cheng viable che noi khat sing sari le sangli hu inama hian chin chhe to ani atibok Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda chuan ramchunga thingtlang khuwa singthum sangrul zeli somni pathum chu tlang mi tribal te omtamna kumwa chunga ti ma son tura sarkarin chin chia to ati
pumunda chuan heng thingtlang khuwa ti ma son tura te hian mi cheng te hi za som nga emo mi zanga ai tam tribal ani turani atia kumina hian thingtlang kho sang sari le zanga than ani le atia heng khuwa ti ma son na hi ministry dang tenen thokhovin Adarsh Gram Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yosna noya tho ani ang ati chanchin thar serti topna na tlang pui tukina COVID-19 tin hunchia thar bara mi sang khazare somni panhinan kai ti mu chu ani Governor Dr. Hari Babu Kamampati John Ras Bhavana Agriculture Horticulture le PWD Department how to te akom Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNRGS noya thingkang mun sang khasathum samnga pakhata village hat siamani thu Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan soi Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda chuan ramchunga thingkang khuwa singthum sang rugle zali somni poria chutlang mi tribal te omtamna kumngak chunga ti ma son tura sarkar na sinchia to ati chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani